chauffeur ni walan kolo ni fasa an ka taa. Bi muso murutini lo o ti fɛ ka foyi lo to cɛw bolo tuguni an nana don bisi bolila min kun tɛ muso lo a tɔgɔ lo ko Henriette Kabore an b'o misaliya sɔrɔ kɔnɔ na. A permis se tumun fɛ y'a doublé ka permis D sɔrɔ san 4 le ye ten ni bisi boli la bobo jila su kɔnɔ ne donnara projet dɔ sababuya de la ale le y'an dɛmɛ an ye permis kɛ n ka permis doublé min kɔnɔ a kumana Sotrako fɛ Sotrako n nana formation kɛ Sotrako la ka stage kɛ n ye stage kɛ ka ban o ye contrat di ma 2021 na. Ni timinadiya tun tɛ bi Henriette bi yɔrɔ min a tun tɛna se yen a ye gɛlɛya baden dɔ sɔrɔ a ka sira kan. A daminɛ ma i mana taa fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'i bi permis kɛra i bɛ fɛ ka car boli bus boli o bɛɛ b'a fɛ ma muso baara tɛ sɔgɔma joona ko lo baara voilà ale fana yɔrɔ in na gɛlɛya dɔɔni tun bɛ yen. Ne bi wuli 3h du matin ne kan ka kɛ gare la 4h du matin voilà tuma dɔ ni yɛlɛla tile fɛ de n bɛ baara kɛ tuma dɔ 23h b'a sɔrɔ n ma don soba dɔw yɛrɛ delila ka fɔ n ma k'i bi volant nin tourner cogo min na nin ko tiɲɛ na nin a bi mɔgɔ siran a bi cɛ siran a ka gɛrɛ la. Henriette y'a ka baara ta ni sɛbɛ ye a bi mɔgɔ bonya a kanuya bi bɛɛ ra wa mɔgɔw lara ra fɔlɔ. A ka bisiboli ka fisa n'an donna hakili sigin don a bɛna heure la an bɛ taa so heure la a ɲama lɔn don. Henriette ɲɔgɔn musokun ka ca a y'an filɛ an baarakɛ ɲɛma. Fɔlɔ bon baara tun kalifalen don cɛw le ma nka bi an musow lo bɛ kow ɲɛfɛ an bɛ Fatimi Sabo ale ni Aisha Diallo ka baarakɛyɔrɔ nin na o b'o ka timinadiya fɔ an ye nin baara nin na. N ye bac kɛ second tour la bon m'a sɔrɔ donc découragé ra n sigira so bon n y'a ye bon peinture kɔni a tun diyara n ye a mɛnna voilà n y'a daminɛ dɔɔni n tun calligraphie lo kɛ voilà. I ka formation suivi école de la wa? Non ma formation suivi école la donc n y'a kɛ manœuvriya dɔrɔn chantier ra voilà ka yaala. Ni y'a san joli b'a la? Bon actuellement n bɛ se ka fɔ san 3 kɛ. I bɛ dumuni kɛ a la wa? Voilà donc a kɔni ko caman ɲɛ n ye dɛ. Bon n tun baara kɛ ni n ka patron ye bon actuellement n baara kɛ n yɛrɛ ma sisan. Muso ka cɛ kurusi don farafinna i tulo bɛ don kuma caman na nka ŋunuŋunukanw siman ninnu sunguru ninnu bari ka taa ɲɛ u ka baarada la. A dɔw fana ayi juste comme ça o bɛ na parce que an ye muso u b'a fɔ ayi ninnu c'est pas la peine on bɛ na invité dɔrɔn an bɛ taa sigi ka meli kɛ et puis ale don tɛ mɔgɔw b'an darabɔ ye voilà mɔgɔw bɛ jɔ an na yɛrɛ souvent dɔw b'an ye u b'a fɔ ayi muso lo o tɛ se ka nin kɛ yɛrɛ voilà o donna ra dɔrɔn parce que ka to ka e yɛrɛ yira et puis ka kɛ cɛ o cɛ ma quoi k'olu ka d'o ye dɔrɔn. Yɔrɔtigi filɛ nin ye Abdul Malik Rashid ale jigi fara. Muso min no kɔnɔ a jija ale lo a ka baara yɛrɛ bon n'i y'a ye yɛrɛ n'i taara yira dɔ la ko muso la kɛ o t'i lara. An solila an tagamana an teliyara an bolila an bɛ taa ɲɛda wɛrɛ yira aw ra tuguni. Barada woloma tile banna yɔrɔ kɔrɔsi min tun ye cɛw ta ye muso ye tari kɛ o fana na bi an y'am ni barada belebele min na an kɔ ten Fatumata Traoré le b'o kɔrɔsi. Dɔw bɛ na i b'a fɔ o lɔ cogo man ɲi o tɛ kuma i fɛ dɔw fana bɛ na i b'o lɔ ka dɛsɛ o t'i yɛlɛma k'i filɛ yɛrɛ dɔw bɛ na don o t'i fo parce que i ye muso vigile ye. Phoenix Sécurité ra yɔrɔ min Fati bɛ baara kɛ n'i ye baarakɛla 100 ta e bɛ taa sɔrɔ 30 ye muso ye o ɲɛma o ye Abdramane Kone ye. Ala an ka baara kɔrɔsili fɛnw de don
mɔgɔ de bɛ magasin kalifa ma mɔgɔ de b'o ka so kalifa ma mɔgɔ de b'o ka butigiw kalifa ma mɔgɔ de bɛ bankiw kalifa ma iziniw bɛ musoden bila yen nɔ ka fɔ a tigi bɛ don yuruguyurugu ko dɔ la a tigi ja ti sɔn o la an dɔgɔmusow an denmusow caman de bɛ yen u ye kɔnɔ ta ka den wolo gɛlɛya dɔɔni b'o kan n'olu tugu ka dosiyew nana ne fɛ an b'o bila priorité la mais firiyamuso yɛrɛ b'a cɛ ma. Miiriya kelen i n'a fɔ kunkolo kelen kɔnɔ o ka se dɔrɔn o yɛrɛ kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔna nin kɔ. Fanbaba don wala yɛrɛ yira TikTok ka dɔn kɛ wala a ma dan o la donc ni muso ye n'i bɛ se ka baara kɛ ka lɔn n'i yɛrɛ ye wala ka i ka parifɛnw san wala k'i ka bon lalaga i ka cɛ dusu ka di i yɛrɛ fana dusu ka di ale ka fisa quoi. O sera muso 4 ma bi minnu bɛ bisi boli Sotrako ra.